Reka nongere ngusuhuze inshuti mukunzi w'uyu muyoboro wa YouTube. Ndagarutse muri uyu mugoroba ngo tuganire ku makuru yaje kuba yirirwa ahangaha nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko amakuru afitanye isano nari ku mirongo y'urugamba ahangaha nyine ku mirongo y'urugamba hagati ya FARDC ndetse na M23. Ese amakuru yiriwe na yahe? Ngira ngo amakuru yo ni menshi cyane mu by'ukuri. Ndaza kuba nkubwira yuko ahangaha umugabo witwa Zion Mukongo, ngira ngo muramuzi, ahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri UN, yaje kuba atangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ese ayo magambo nta yahe? Ndaza kuba anyakuvira imuzi, nyakugerere imuzi ngo Kongo yashesha amasezerano ifitanye na leta y'Ubushinwa, by'umwihariko amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ese aya masezerano yarakubiyemo iki? Ese no kubera iki Kongo yasheshe aya masezerano? Ndaza kuba nkubwira akantu kandi kubijyanye n'aya amasezerano. Hanyuma rero ndaza kuba nkubwira yuko Kongo nanone yaje kuba igirana amasezerano n'umutwe wa M23. Ese amasezerano akubiyemo iki? Ese amasezerano arimo iki? Byose ndaza kuba mbikugezaho akantu kandi. Niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro, icyo gukora urakizi, ni ukureba handitse ijambo subscribe ukakanda, hanyuma umunsi ku munsi bivuze yuko uzatubana amakuru meza menshi, amakuru aryoshye, amakuru acukumbuye, amakuru ubutasanga ahandi hose uretse nyine hano honyine kuri uyu muyoboro. Reka twanzike duhera kuri uyu mugabo witwa Zion Mukongo. Muko nabikubwiye mu mfunyamfunya, yitwa Zion Mukongo ngayi, yaje kuba agira ati ufite amoko abiri wananiwe gucunga neza, ariko ukavuga ko uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urinda abaturage bayo. Niba mudashoboye gucunga amoko abiri, mwavuga mute ko mushobora kurinda amoko arenga 450 ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ukuri kurazwi, u Rwanda riri mu gihugu cyacu, kandi cyangwa se u Rwanda ruri mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpamvu zitari zo zivugwa cyane nyine ibijyanye no kwifashishwa umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Imibare iherutse mbese nyine yavuga ati u Rwanda ruvuga yuko ruranga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucunga abanyamurenge baranga ku butaka bwa Kongo bakomeje kugenda bicwa. Mu by'ukuri umugabo uri yaze kuba avuga ati ntago byumvikana ukuntu u Rwanda rwananiye kuba rucunga cyangwa se ruhuza amoko abiri ari mu gihugu cy'u Rwanda ngo abashe kuba yakumvikana. Ese ni gute u Rwanda rwabasha kuba rwacunga ayo moko arenga 450 aranga nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Zion Mukongo ngaye, kuba tamuzi reka mukubwira wo muca makeya, yavutse ku ya 3 Nyakanga mwaka w'1966. Umudiplomate, umunyamategeko ndetse n'umushakashatsi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka wa 2023 yagizwe buhagarariye igihugu cya Kongo muri UN New York, ashyizweho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Afite uruhare rukomeye mu kugaragaza no gusobanura imyanya cyangwa se gusobanura mu by'ukuri cyangwa se amateka ndetse no gucunga umutekano ku rwego mpuzamahanga w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mene magambo nyine ahagarariye Kongo muri UN. Nayo magambo yaje kubatangazwa n'uyu mugabo witwa Zion Mukongo ngaye. Ese yabeshye cyangwa se yavugishije ukuri? Duhurire muri comment utubwire wowe uko ubyumva. Hanyuma rero mu yandi makuru, reka tujye ku zindi nkuru nk'uko nagenda bikubwira mu mfunyapfunya.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gufungura ipaje nshya iva ku masezerano ataringa cyangwa amasezerano atameze neza nk'uko yagiye bitangaza, amasezerano yagiranye n'igihugu cy'Ubushinwa. Kwa 26 Werurwe 2026 hashinywe amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa nakongera kohereza hanze amabuye y'agaciro ari mbese nyine ari nayo nyine amasezerano nyine avuga yuko igihugu cy'Ubushinwa kizajya gihabwa amasezerano amwe namwe mu by'ukuri, andi akaza kuba yoherezwa muri Leta ya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri murabyibuka yuko ku ngoma y'umugabo witwa Joseph Kabila ari we waje kuba agirana amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa. Amasezerano yarakubiyemo yuko Leta y'Ubushinwa yemerewe kuza gucukura amabuye y'agaciro menshi kandi atandukanye ahangaha nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko muribuka yuko mu minsi yashize nanone Leta ya Kongo yaje kuba igirana amasezerano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano avuga yuko igihugu cy'Ubushinwa cyemerewe kuba cyaza kuba cyacukura amabuye y'agaciro ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyibuka Trump atangaza ati rwose baramamagaye ngo nze mbacungira umutekano nanjye banyihera amabuye, ati rwose nanjye ndaje nifatire amabuye y'agaciro. Rero ibiri kuvamo ni ibingibi rero, amasezerano hagati y'Ubushinwa ndetse na Kongo ari kugenda rwose azamo agatotsi gake, ariko nyine Amerika nayo igenda ibyungukiramo nayo gake. Hanyuma rero mu yandi makuru dukomeza kugenda tureba amakuru yiri bahangaha nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tunyarukire gatoya ku mirongo y'urugamba. Ariko none ndaza kuba nkubwira ku by'amasezerano gushyira umukono ku negoza cyangwa se amasezerano y'ubwumvikane no kuvugurura uburyo bwo kugenzura, niko titire ivuga. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23 RDF basinyanye mu Busuwisi cyangwa se basinyiye mu Busuwisi inyandiko y'ineguza y'ubwumvikane ya MOU mine ndiko ivuga. Aya masezerano ateganya guhindura uburyo bwagutse buhuriweho bwo kugenzura EGVM, bukaba EVGM buzaba bufite imiterere mishya irimo n'uruhare rwa AFC M23. Abasirikari b'uyu mutwe bazoherezwa kugira ngo bafashe mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'agahenge. Mu by'ukuri bivuze ko nyine abasirikari ba M23 nabo bazaba bari mu bimbere, bazaba bari mu kugenzura iby'agahenge kemeranyijwe hagati ya Kongo ndetse n'izinyeshyamba za M23. Uburyo buzajya bukorana na MONUSCO, urumva nyine na MONUSCO nayo izaba nayo ibirimo nayo hagamijwe kongerera imbaraga igenzura no gufasha mu bikorwa cyangwa se no gushyira mu bikorwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo ituze ndetse n'umutekano. Mu by'ukuri Felix Tshisekedi na James Swam mu yandi makuru ngo nageze ku yindi nkuru bahuje imbaraga ku by'ibanze bigamije kwihutisha kurinda abasivile no gushimangira intambwe ya diplomasi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Tshisekedi ndetse na James Swam wahagarariye umunyamabanga mukuru wa United Nations akaba umuyobozi wa MONUSCO. Ibiganiro bagiranye ibiganiro byibanze ku nshingano z'ingenzi z'ubutumwa bwa ONU, harimo kurinda abasivile, gusenya intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, kuvugurura inzego z'umutekano ndetse no gushishikariza iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo. James Swam yashimye umuhati wa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo mu gushaka ibisubizo binyuze muri diplomasi, anagaragaza ko ari ngombwa ko intambwe za diplomasi zihindurwa ibikorwa bifatika.
bifasha abaturage bibasiwe ndetse n'intambara mu by'ukuri. ngaye nguko rero ngerageza kunyuramo mu ncamake amakuru yiriwe ahangaha ku mirongo y'urugamba, amakuru akomeje kugenda avugwa mu banye n'amahanga, amakuru avugwa muri diplomasi. Ese wowe ubyumva ute? Twandikire muri komenti hanyuma utubwire uko ubyumva. Nkubwira yuko ari ishano rwose ukurikiranye umunsi ku munsi. Niba uri mushyashya ryo korora kizi ukande handitse ijambo sabone cyangwa se subscribe kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana amakuru meza menshi, amakuru ubu utasanga ahandi ahari hose uretse hano honyine kuri iyi channel. Ciao.